กุมสังนิสมนิปทุมไม่นิเรียดทอตันนีอันยาเรนโบว์มิโซชแนลทิรตูเลไงทัตุจงจงเตการทาร์ลิมตะกะมังตูรินดูสักนัดจิบายกันบุกเท่าเจ้าอันนี้โคเวลฮีอาบวยนุ่ยนุ่ยมายารำสังสังอาบวยนั่นแหละทารุมโทนะอาชัวกาอิสราเอลปาเลสไตเนียนโฮเตอินเบย์ตันนั่นแหละอินทุ่งรุลตันนาวางินมีปุยตั้มตักเต็นฮาร์สัตนะอันตกเมกาปาเลสไตน์มีปุยนุ่ยนี่อายตั้มได้เตจันปุยชุนจมตุระ World Food Program in รวมมันนะอาลุเซียมต่อจูตีโตปานิโดนันตีปวนซาร์ฮันียาให้วังเฮียนกาซาเลอาเชเวลาปาเลสไตเนียนมีปุยเจงเตตันเฮียนเอเลอินตุรตลักชัมนะเลียนตักอัเทนไม่ไทยนี่ตีนฮันริปอตาสุดานะตัวชุงอินดาวนะชวกเมกปอยน์บาวรกมวนอมจอกอันในเลยไทยละว่าชีวิลมีป่วยใส่เราสังจวงจัดเป็นนุนนะอันจันตัวมีสังตั้มตักินเลี้ยมนะตักอันตัวตัวบกะสุดันรำชงกจังมุนหิมจอกปนะรำดังอารัลตันฮีชีวิลยันนุ่ยขัดอันจวงตัวบกอันนี้เฮติไลเฮียนเวนจมาดาร์สมประคัดเวลารีพอร์ตอันเป็กดันจวนรัสเซียจวนโซเวียตยูเนียนอินโดปุยปนีนาเนนะอันจันเชียดังนัตูรินวิกตอรีเดย์มังตูระอินบวชใส่นะอันกัลปุยเมกลายินรัสเซียนสิไปแต่อมน้ำมุนตั้มตะกาโดรนสไตร์ในอันนี้ให้วังเฮียนเชียดนะรับทักตักไม่รัสเซียจวนอาโตกาติจวนรัสเซียเฮียนเวนละมาจังคานทับปุยทัวอินเบนัทาร์อาจกชวกเลตายูเครนรัมปุ่มปุยขปุยสังแต่อันเบียแห่งจิงอาเฮียนยูเครเนียนแคปิตอลคีฟขปุยปออาเตลบการัสเซียนสิไปแต่คีฟขปุยอันเบนาวังเฮียนมีปังอินเลียมนัตักอันตัวระinfrastructure ปอยโมตักเดจูเบย์อันนี้อินเดียมีเดียจีนิวชันรีพอร์ตอันเป็กดันชวนรัสเซียเฮียนอินโดปุยปนีนาเนนะอันจันลมนาหุน Victory Day Celebration อาเฮียนรัสเซียมีปุยตันเนนะ Present ตูรินบักมุดขปุยอันลักทูฮีปวนซาร์อันตุมาบักมุดขปุยลักเฟลมันอันนี้ไทยนตูริน Wagner Group Head Yevgeny Prigozhin จวนรัลทวมจิสังกันมาโมตจูกันมาโมอังชันเนมตักกันดงโดนันตีอพวงจาร์ตบกอันนี้เฮติเมกไลเฮียนกันเทนอมมณิปุรสไตชุงะตัวชุงบวยนจวนจัวลัมอาปันชเมกเนียเชียดอันนี้มณิปุรสไตสรการเตอินเดียนอาร์มีเตเลยูเนียนโฮมมินิสทรีตันทุชัวอันเซียมดันจวนมณิปุรสไตชุงะบวยนฮีกันเป็นไตโตนิตีนอันพวงจาร์เทวะมาเซตุกินลำปังะจีนิวสินรีพอร์ตอันเป็กดันจวนอินเดียรามาสเตทประคัดมณิปุรสเตทชุงอาเฮียนทารุมทัวมีปุยเตอินตีบวยนะนัสตะกะอัตเฮนวังอินแคนาดาสรการจวนอันรัมมีปุยอันขวเลตุยเตจูอินเดียรัมชุงานอติสเตทชุงลุดเหลาตูรินเชียดตีรนะอันติชัวกาอินเดียมาร์ชักสเตตาทารุมทัวอินตีบวยนะจูตุนเทงเฮียนเทรลมีอาลันีเหลาวังอินCanadian มีปุยตะตานเฮียน security ทิลาหิมเหลาอ้อมไทยวังเล่ฮาร์สันนเลียนตักตกไทยฮันในวังอินแคนาดามีปุยตะจู notice แต่ปุ่มปุยเฮียนเหลาไทยเหลาทิลานี่เหลาจวนจินลุดเหลาตูรินเชียดตีรนาอันติชัวกอันนี้ Canadian สรการจวนทุดชัวอันเสียมาเฮียนเฮทุดชัวอันเสียมนัชันจูมณิปุระนำเต็มจอกแต่อินการาอินตีบวยนั่นแหละทารุมโทนะเศร้าสังตักไม่อาเทนเมกวังอิน majority ไม่ไต่หูเต็นอันทิลดิมันจู tribal ปอลสังอินลมคอมตะจวน protest ในอินอันละดาวดัลชุนจอมเจลาจูวังจวนเฮทุชัวฮีกันมีปุยเตหิมนาตูร์กันไงตัววังอันนี้อันติบอกจีนิวเซียนรีพอร์ตอันเป็กชุนจอมเจลดันจวนมณิปุรสไตชุงะทารุมโทอินตีบวยนาเฮียน notice สไตสังเตอากันไกไทยวังอินnotice สเตทปุ่มปุยฮีกันมีเลสาตจวนเหลาไทยเหลาทิลอันนี้เหลาจวนอันโตเหลาฮีอาหิมเบรเนตีนอันรีพอร์ตนี้อันติบอกเฮตียงอันนี้เมกไลเฮียนวันอินเดียอินเวนจมาดาร์สอมฮัเปลนูเดวะรีพอร์ตอันเป็กดานินมณิปุรสเตทชุงะ CRPC section จัสมลีเลปลีนะตลอดชนะ curfew อันปวนจูตุกินจิงตรังขันทลาดุลฮันียามุนสังดาร์การบิดเหี่ยวมินคาร์ฟิวเฮทลาดุลฮันียาตุกินจิงดาร์งาตรังจิงดาร์ยัดแข่งขันอิมฟัลอิสเลอิมฟัลเวชาเตมีปุยเต็นไอเลอินตูเลอันมาโมลัมจีจิสังอันเลยคอมไทยนตูรินปอนชัวพัลสักอันนี้
tukin jing dar nga tanga dar som inkar chunga khan Zaripam district chunga curfew po thla dul ani boka jing dar ya tanga dar som inkar chunga khan Bisnupur district chunga curfew hi thla dul ani boka Therjola tukin jing daru katanga zandaru thleng hian curfew hi thla zalen deu ani don boka Chandel districta jing daru katanga chahmadar som thleng curfew hi thla zalen ani nga dar khatatanga dar thum inkara curfew hi thla zalen le turaruam man ani boka Churachandpur district le Tongnapala te jingdar saritanga dar som inkara curfew hi thla zalen ani don boka Voinchun dar khatatanga chonudar thum thleng hian Thobal district te Konpokpi te Kakching district ate hian Mipuiten anma mochi hrang le essential commodities te an lei theina turin curfew hi thla zalen ani don bok ni in Znews chuan an report ani report atanga halan zeldan chuan Mipui singni sangthum vel chu mun himlama thiar chua ani towa Manipur state chunga armed force omsate baka hetwal chunga tharum thoa hinti boina wang hian Manipur state chunga hian paramilitary tele Central Police Force engemozat tirlu ani towa sipai ringot po singkhat vel thonlu ani toni tin Znews hian an report bok hetianga thulo mamlampang report sang how mek lai hian Union Minister Development of Northeastern Region G Kishan Reddy chuan tharum thoa ral thuam nena in bai mek ta chu in rem na le muan na awm thaina turin boruak tijiom turin hangena Manipur state ta boina hian in rem na awm thaina turin in biak na kalpui turin central sarkar chu ain pei rangani ati hetianga boruak monom jok noya in biak na kalpuya remna le muan na awm thani chuan Manipur state chunga famlo pathum kalpui tura rom manna lowam to sa thiat tura beisaina po thia aniyang atia mase he isu tuna thil thleng mek khi siam that ania bengdai ani thailawani chuan Meitei community ten an demand scheduled tribe category da tura anin beisaina le an ngen na chu ti hlotlin aninga lo nei tu ten an du lo 3 farm lo po hi kalpui tlang ani dona India sarkar hi mipuin telkhom ten an soing hin mai thai ani lova he boina hi muanom taka in biak na hnuaya chinfel ani lowani chuan India sarkar hi du dua mipui ten an soing hin thai ani lova lungchang tak angmaya ngetle saktak ani zia in muthung donani ati Northeastern Region Development lampanga ronbial tu Minister G Kishan Reddy hian kumriat kalta Narendra Modi an India Prime Minister ni na achal tran khan voitam tak Northeast state chunga insurgent group tahi anchung chang kanlo saito thrina in biak na dokan kil hi indu lawa in nolani chuan Prime Minister Narendra Modi hian Northeast state chunga insurgent group omjong tahi huamzau taka enfiana comprehensive inquiry kalpui turin order hapedonani atibok athu soi jongjong hichu kanron pungkim vek lo mainga one India in athu soi andon report jongjong atanga halandan hichuan Manipur state chunga majority Meitei community tahi avawlem lawa tlangmi tribes haute avaw hanidau bera in biakna dokan kila muanom taka in remna ansiam lawani chuan tribal hotatan hian harsatna athleng donani ti asoina ani deuh vek ani A9 report anpek dan chuan tharum thona hi mun hranga athlen chui deuh ranga wangin sipai ta hian an control na hnuaya mun tam tak chu dama sela mun tam taka ralmuang lo takin an lo meka heiwang hian India paramilitary force ta chuan aerial surveillance chu an conductrana drone enge mozat thlo chhuatirin van boruak atangin thil thlendan hi an vil rangani tin an report ani India media krang ten voin lama report an pek dan chuan Supreme Court chuan Manipur state ta chile chin kara tharum thoa hinti boina thlengmek chungchang ngai tura tribal hoten ngen na anthen chu voin hian hearing nei ani donani tin an reporta India Supreme Court ta Judge Pathumamna Chief Justice D.Y. Chandrachud te Justice P.S. Narasimha tele JP Pandiwala ten hemi chungchang hi voin hian an ngai tua dona Manipur Legislative Assembly Hill Area Committee Chairman ni na chalmek tu BJP MLA Dingkanglung Gangmei chuan
High Court in thutluk na alo siam to chisang sanga wangin Manipur State pumpuya hian tharum thoin ti buaina ati chuaka hei hi High Court in thutluk na asiam chisang tanen in kai hnoina nayani ati voina Supreme Court in hearing anei na chantur hi NGO pakhat Manipur Tribal Forum 10 ukil kanti mai advocate Satya Mitra kaltlanga PIL hanthelu wang ania he PIL a hian Satya Mitra hian asaidan chuan Tribal area muntam taka tribal tachu an himlawa India Constitution number somthum pahni nain asoi angin heng tribal tahi anom na muntur hi siam sakle roman felsa ania mase India danpui Constitution noya tribal ten dignachan vo han nai chu dominant group Meitei community tahian ti chet sakin an area chunga tharum thona rathak tak tak anthantira hei hi thiltheng laum tak extreme situation ani tin asoibok India Supreme Court Manipur Tribal Forum Iowa dingtur Satya Mitra hian asoi zeldan chuan tribal tahi me ni thuma khan dei masak ania an biakin tam tak hal chiat ania hospital tam tak ti chiat ani boka hetianga danlova mi puiten tharuman thona wang hian in tam tak anchana an intachu hal ania an motor chikrang krang henge mozat hal chiat ani to boka tribal te sumdona chikrang krang tachu ti chiat sak ani boka me ni thuma kha tharum thona chotan nia khan tribal mi poisailo mi somthumin nunna anchana midang za somthum le panhin liam antur boka hei hi FIR register ania mase FIR thelu ani nuwa hian heng chiat na anton na huna te hian FIR han thelu na police station hian investigation engma an kalpui lawani ati heba ka hian Manipur State Sarkar chuan armed force te a deploya buaina bengdai turin heng mi te hi thon chho ania tin centerin paramilitary force le army te hathon lut boka heng armed force jongjong te hi meitei ten tribal te kut anthak na dangtur le an biakin Manipur State chunga tribal ten pathian an biak na mun biakin te venghim tur le chu chuan chople chila effect nei ngal turati ania mase armed force boina bengdai tura boina chuana huna thon lu jongjong te hian an na tur diktak antilowa chu wangchon tribes te hian digna chan vo han nei chu hum him sak ani thaina turin he boina wanga nunna chan le liam tur jongjong nena hian jangna domna compensation pack kaphuta mipuite lualai building tam tak hal chiat le meitei hoten biakin han hal chiat jongjong te hi sathale vek turin kaphuta ni ati Manipur High Court in March ni somhile pasaria thutluk na asiama hian danan tlo chan pathum te hi diklo le fello takin an manga judgment an siama India dan puin huaya hian thilrem lo tak chu state in an state chunga atam berni na how to majority meitei community te scheduled tribe pa presidential lisa datura central sarkar ne na recommendation an dil hi dan bo chet na ne atia Manipur High Court in hati diklau panni na chu meitei hote hian kumsom kalta khan scheduled tribe lisa khungtur hian dil na halo thelu to mase Manipur High Court hian kumsom don alo pending to nu chu tuna hian ti thar ania kumsom don pending to hi ko ta hian ngai tu thatle thei ani to lowani atibo Manipur High Court hian anti sual pathum na chu meitei te tribe sanity hi ania meitei community te hi tribal anilowa engtika ma tribal ni tur hian recognize aningai don lowa Manipur State population atanga chutin advanced community ania Manipur State chunga chengjong atanga chuthian namsang sang belkhom ai poin meitei community te hi nasatakin hantam joka chungmi ta chu sadul khas ania engtika ma tribes ani thaina dan hi India Constitution noya hian aom lawani ati heti role hian BJP MLA tlangmi ta chungchang ngai tu tura Hill Area Committee Chairman Nina Chalmek tu chuan petition a thelut ve boka meitei community member then khatten petition an file ve boka ti chuan hemi chungchang hi Supreme Court hian hearing anei don ta ani One India in report an pek chunjom dan chuan he thil thleng chungchang le Supreme Court ta han ngai tu tur chungchang a hian Supreme Court tan po thutluk na siam mai harsha tak aum dona
he petition an the lujinga hian Manipur state chunga hian Meitei te hi dominant group ania namtam jok le chak jok ani na mangtangkaya tribal hotelaka tharum thoa anchen na jongjong chu Manipur state ta party om jongjong jinga thunai na power chalmek tu BJP chuan athopani tin an pu bok ani NDTV in voin chamma dar som pakhat vela report anpek dan chuan tukin jinga tangkhan Manipur state capital Imphal khopui chunga mipuite alawa anom thailo essential commodities chikrang te lei thai turin darkar railo ta chung curfew hi thla jalenani tin an reporta hei hi official tan hena tanga an thudon nin an report boka engthunge diktaber tero chu hriat ani talawa area tamtaka curfew hi thla jalen angin media thren khatten an puanga NDTV hian Imphal khopuya chau ani thu an puang ve thung media sang ten center tian soi hi center tin kanron soi chong ve maya omzia berchu India sarkar lai pui soina ani tichuan NDTV hian an report jeldan chuan center le paramilitary force ten report an pek dan chuan mun sang boina chu nun phung pa ngai taka kalpuyani thaina turin beng dai ani deuh vek towa drone le helicopter mangtein thil thlen dan chi sang ta chu uluk taka vil ani tin an puang jara mase heti lai hian mun tam taka boina le in ka na tharum thoa in vuak na te ala thleng ranga heiwang hi ani mai thaya Nimin Khan Manipur state governor Anusuya Uiki chuan meeting poimo tak mai akawa heta hian ama hi chairman in meeting atelta hi security advisor Kuldip Singh te operational commander Asutosh Sinha te antela he meeting a hian officer te hian governor hena hian thuron anpea he chetna le boina kalmek hi aman akuta la metmit turin thuron anpe ni tin NDTV hian an report ani hei hian akober nilang chu governor hian Manipur state hi president rula da ani thaina tura mala turin thuron anpe ti na ani mase he thila thlen hi Manipur state sarkar hian ahlau hlani in akhriata New Delhi Manipur state sarkar IOA IAS officer omek Vinit Joshi chu Manipur state kauletin Manipur state chief secretary tharatan appointment pek ani tabok ani Manipur chief secretary na chalmek tu Rajesh Kumar athak don ani kan soita kang khan sipai tele center lampangin thuchua an siam renga hian Manipur state chunga boina hi metmit tongin voitam tak an puang toa media tazinga news print lak bertazinga mi rediff.com in report an pek dan chuan Manipur state chunga tharum thoa inti boina kalmek hi top san turin message lian tak siam atulani tin an reporta center hian chu tuna hati tur poimo ber ania tun thleng hian he boina hi me mi nilawin sipaita control na hnuaya ala om lawani anti Redifian report an pek jaldan chuan Manipur state assembly election a hian kumsangni somni pani March tha khan Manipur state a history siam ania chu BJP ten sarkar na an siama chief minister tan N Biren Singh chu ruat ania India rama chuan BJP te hi Cowbell party tiako anni tin han soikhara hei hi bong tal khap tu te ti na ani berome ti chuan Manipur state a BJP ten thunai na anei tak nuwa hian Manipur chu akang tameka India marchak state danga te BJP hian ma anson hlei theilo lain Manipur anlen berna huna hian anta cheme kani tin an report boka BJP party te hian Manipur thil thleng chau hi an ngai tolawa Karnataka election an machon tur chu an focus lian tak ani boka wangin Manipur state chunga boina lo chuaka hian rang takin an rilru an petok lawani antibok boina chuakna saber hi meitele kuki te inkara ania India sarkar chuan thuchua an siam danin Manipur state atang hian mun hima mi tam tak son chua ani toni tin an reporta mase mi puiten ke akaltein border crossing Assam le Mizoram ate an himna ngai toin anral tlanani antibok heba ka hian sarkar chuan thuchua an siam danin thudiklo rumors te thedar ani na sadlutu ka wangin internet shutdown ani thu an puang jara mase he malak na hi hill tribe sote
district sang omten information anin pek ton na chu ti top an du wangani tin an pu bok rediff.com hian report an pek zeldan chuan Manipur state a hian Nikum Khan BJP te an vote lai khan BJP sarkar chuan double engine sarkar kantin dona nget takle chak takin sarkar kan kalpui dona ni tin an tiama mase tuna kanthil muero chu tharum thwa inti boina rampum huap deuh thoin athleng meka mase state sarkar le center chuan eng tiangin nge he boina hi alo chua ti hi azawain han khelawani antibo achan chu last 10 years kumsom kalta chunga khan meitei community ten tribal status nei dua angiat na hi bo zui anilawa pending ani charchara Manipur High Court hian scheduled tribe lisa meitei te khungtur hian thunai na aneilawa hemi chungchanga hi chuan central sarkarin meitei te hi scheduled tribe ani tia a declare apuan angayani ti chuan Manipura hian meitei tele tribal tein kara tharum thoin ti boina borok lian tham taka alo chuatan phatna chanchu Manipur state sarkarin central sarkar nena meitei te tribal ani na status chu recommendation petura anthon wang ania hemi hi tribal te chuan muanom takin protest anaya mase peaceful protester te chu hriam hreile manrua engma kenglawin an tuin tur bottle te an kenga hetianga muanom taka kongan zo mek lai hian meitei truck driver pakhat chuan kongzo jingami bike pakhat chusuin atlantlang luita tharum thoin buaina achuak zuita he thila thlen nuwa hian Cookie War Memorial Site a kangmei achuaka helai hmuna hian tayar kangbang hengemozat mu ani boka ti chuan hei hi starting point chu ania tharum thoa anin ti boina bulpui chu ani tin an report ani Manipur state a boina lo chhuana bul hi kan soinon fo thrina achan chu khovel media sang ten thudik lo an thedar nuala ti chuan thudik thedar anom nual boka chungta chu ron report non zel hi atrula kan hriat wang ani khovel media lian the Deccan Herald point report an pek dan chuan tharum thoa hetianga boina alopun lun tak hluaina chan hi Manipur state chunga hian Kuki le Naga tribes te anoma hengmi te hian dan nuaya reservation benefit annaya tichuan mainstream meitei group te hian andigna chanvole hum halbik ani na ta chu sak ani thaina turin scheduled tribes ni na hi anphuta meitei te hi Manipur state a hian minority nilawin majority community te ania Assembly seats somruka representative seats somli annaya chu chuan chiang takin hanem het boka meitei te hi tam takni masala Imphal Valley vela anin khwar wangin mun chep taka anom meka tribal te hian area zau tak an nei thunga ti chuan tribal area tanga no chua antuma wangle an state pumpuya engkim control tumna annaya wangin meitei community te hian tribal status si an phutani tin an report bok kan video athui deuh hlek to nanga Manipur om Kuki te voin lama kan biak pona tanga kan hriat thai chin te hi han report le lokila a thawme tribal te an chenna area mun thranga meitei chengve ta chu sipaiten an gad na hnuaya thiar chua zo deuh vek an ni towa mase Kuki te le tribal dang Imphal le a che vela chengmek ta chu mun himlama sipaiten tun theng chuan anlaron thiar chuak lawa sipaita hian an kem le community hall ate to tak takin an no khoma mutlei thaipo ani meulo boka voin thleng hian tui thiang limin tur le medical supply te choi tur te antla chammek boka kan han biak poten an hriat thai china Manipur Rifle Battalion te omna mun First Manipur Rifle Battalion le Second Manipur Rifle Battalion te omna huna hian tun thlenga zona thak thiar chualawa lawm mek ta chu mi sanga veljat an lawma hengmi te hian cho kham khop an mulawa tuin tur antla chama medical supply po an donglo boka hebaka hian tribal te an chenna mun district tam taka mun thren khat ta chu sipai ven himna hnuaya aom lova heng huna te hian Kukinula te chu meitei ho hian pong sualin an that boka mase heng thil thleng jongjonga hian police ten enroll na an nei lova police te hian tribal te ven himanekin meitei te an tan puizoka Manipur Police Training Headquarter Pangai te Sogolmang te Imphal East le West te
Bisnupur police ta chuan meitai helpol te hna hian tribal ho te an beina tur le ral thuam an nei that jok na turin silai le amu han supply ani tin han soibok police mun sang om ten silai le amu han supply te hi meitai helpol chini aram bai tengol le kanglei pak kanpa helpol te han ni tin han report bok ole khati jong kha tuntuma chanchin thar kan buat sai thai te nile phot sela kan video lo thir tu le ngai thatu jong te kan channel la subscribe lo khan milo subscribe sak thau turin kan som chewa ti chuan lo inen kol traula rainbow mizo channel a hian chanchin thar dang nen dam takin kanin tongle thau donia